KRA ni ukinyite miriene ya ntere mwanya chaburi haria kari bethirite bakiritanwa kana kurua bacokie na kana kwandikithia woti bombere ya ntariki 30 cia mweri uyu kenda kwebokirithana na thirikari. Mwingi ni yumenyethetwe urokaringo ni thaa akethira kiringo baini ya shilingi ngiri 20 na nkuluki baini nene kiriene kambuni KRA bakwatanirite na atangazaji jorua pa Weru TV na Weru FM. Kakimutegi na ukari musafara neyo. Ere ntugo ya itano na ntugo ya muthia ya msafara wa rwangiro kugitogoti KRA watanirete na Weru TV na Weru FM ibari ongete ntere chabori na nkinya kaunti Isiolo kenda kurutana mukari boromba kugitogoti na njira ya thimo na morutani mange kathumba rware ni ntugo ya muthia kire road show ya ntugo ithano ratombete kwithira watanirete na Kenya Revenue Authority tuthilunkete ndene Meru County Tharaka-Nithi na Isiolo County na to kwamba kwithira tukengera ntugo rware na ntomirira kwethera twenio ground name wake shumerie omba kwethera we file return chaku mbere mwisho mweri yo kana mbere deadline na reu KRA ibombete kwethera bayeka mitaratara ya kuhakikisha mtu wonde na kuona kanya ko file ukilukira thimo yaku kwaraniria na ashuru na kinya koinya *222*5# kendo katiera no comply na mitaratara yekioni thirikari. Tembelea wananchi wa Timau, tumekuja kuwahimiza na kuwakumbusha kuhusu file returns. Tunawaelimisha kwamba wanaweza file returns kwa simu through *222*5# na pia tukopea na mbinu ya kufile return ya WhatsApp ambayo namba ni 0711099999. Ingia kwa WhatsApp yako na hiyo namba, kuna mrembo hapo anaitwa Ashuru, ukimwambia hi anakusaidia kurudisha return yako. Ande mubiashara wazo kwa Timau nko wewe ni onto baba retete mutaratara yo ya KRA ikienda mtu wanzara kwa zirate failete ni KRA afairi enda tomba wita nambere na mutaratara ya KRA irombe ndikiria kari batigire bagufile KRA mbere ya tariki 30 cia mweri yo kengo kwebukana na kuringwa baini kutorwa mtoro tamba kwethera file return yoketi mwaku ya njara file return keno kwethera ukiringwa penalty ona shekinya tariki 30 mweri yo. Tunawakumbusha pia wa Kenya warudishe returns zao before 30th of June 2026, that is next week, ili tuweze kuepuka penalty ambayo mtu akikosa kufile return anapata penalty ya 2,000 kila mwaka. Kwa hivyo tunawahimiza kila mtu mwenye ako na kazi, aliye hana kazi, mwanabiashara, aliyeajiriwa, kila mtu ambaye ako na KRA pin, tunawahimiza warudishe returns zao kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6. Kuruki na tushokeria mafans betu na barabo ndebo mbete kwethira baishumeria ntere mwanya na kilo kito kwera tokea renge na renge na kinya clients barabara yo mena uba kienda onto bokinya kire mwinge no bawatania na batwe Weru TV na Weru FM tukoma kwethira tukuthiria mwego kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi.